Салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Навя сида намон давдем, тем нархи капуст. Якҳо мошина овардаанд, мега нархи кадумонаш. Солиш 1993 сидан моториш 1.6 трамблиор. Бензини холӣ. Мошин нахадуай бародаро. На ҳолати мошина бинен. Хайна да видео чизи ҳастай аммо бародаро як наручка краска мекунен 100% гаштан мегирен. Бо 4 балони дига шалиш мекунен, девонагӣ бад мешава. Ина ози ҳолати балоноша нишон метим на. Ҳолати балонош. Ҳолати салони мошин. На салонш потолокш сиё бо алкантара кадаги срочни ай. Срочни 9900 сомон бародаро. Хеле нарх ҳастай да ягонҷо. Бо як мойкачаш мекунен зури бад мешава. Коробка механик, бензини холи ай бародаро. Ялуки дига боло дадора. номеро акара мемонам занг бизане 9900 сомон бо савдо муомила дора. ҳуҷҷатош 4 моҳи дига ай бародаро. Утилизатсия дора. Утилизатсия дора? Утилизатсия дора, ҳуҷҷат дора бародаро. Нархиш 9900 сом. номеро ака поёни видео дар описанӣ ҳатман занг бизанен, бо худтон савдо муомила кунед. Салом алейкум бародаро. Любителои Mitsubishi Pajero. Солиш 1999, моториш 1.8 автомат, ҳуҷҷатош солона, танировкаш чанд рӯзи дига мондагия бародаро. Утилизатсия дора. Мошинчара бинен, гарени бад худам да маъқул шид. Кондитсионериш ях кор кардестай. Танировкаш як 3-4 рӯзи дигаш мондагиай. нигоҳ кунед, мотори 1.8, солиш 1999, газ, бензин. и даршуя барои он қадар зазор дора бародаро. нархша гарени арзон мемонем, бо майли ҳама передоай ҳам хали дора бародаро. 4 диска балонш нав. ҳолати мошина бинена, кондитсионериш ях кор кардестай, потолокш тоза, ина дарияда. ина мегири шикор ба шикор мегарди. ина 4 трезе электропакет, газ, бензин, пробегиш 300 000, коробка автомат, на передок. кондитсионериш ях кор кардестай бародаро. срочни якада пул дар кор шудагиай. нархша 40 000 сомон гуфтестай. бо савдо муомила мешава. номеро яка поёни видео да мешава. дар описанӣ ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунед. номеро яка поёни видеода ҳаст. ҳатман занг бизанен бародаро. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Opel Astra 8 сироғ мекардем, на якта Opel Astra 8 биқаги гизала лабоиш абинен антибликай. моториш 1.6 турбоай, ҳуҷҷатош солонае бародаро. ҳам танировка, ҳам ҳуҷҷатш опсия бародаро. гарени нархи арзонаш мемонем, срочни якада пул дар кор шудагиай. нархи 69 000 сомон бо камтараки дига савдо муомила мешава. ҳолати мошина бинен, гарени мошинчашон хушрӯай. 1.6 турбоае бародаро. опс комплектатсияш як чизое дора. и Opel қати Camry калон шудагиай бародаро. на нигоҳ кунед. 4 диска балон нав. ҳолати салони мошин, салонш кожа, ина салонш абинен кожа, потолокш тоза. я лампочкаи намҷаш набудай. нигоҳ кунед бародаро. ду дари пеш безключевой доступ дора. ду дари пеш электропакет. ду тарафа мультирул, 380 000 пробег, родной старт-стопай бародаро, родной. коробка 6 скорса механик, кондитсионериш ях, обогрев скаменкои пеш ҳаст. срочни нархи 69 000 сомон. номеро якара мемонам, занг бизанен, бо хитон савдо муомила кунем бародаро. савдо муомила мешава, мошин қарор дорад дар ноҳияи восе. номеро яка поёни видео да мешава, ҳатман занг бизанем бародаро. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Opel сидани арзон сироғ мекардем. ами дина ба фикрам ки чанд кас мара нарасонда буд ки ягон Opel сидани сози арзон нестай. ина бародаро Opel Astra G солиш 2000, моториш 1.6 инжектор. мошина як рӯз ё 2 рӯз пеш газ загиян. газша нав загиян. ҳуҷҷатош солонай, танировкаш як моҳи дига мондагия бародаро. 4 диска балони пачка. ҳолати мошинчашон бениҳоят хушрӯай, на беруна ягон кор надора. срочни якада пул дар кор ай. нархша 49 000 сомон бо камтараки дига савдо муомила дора. ина ҳолати диска балонош нав, на ҳолати салонош бо чихолка партуфтаган, потолокш тоза. ду татрезаи пеш электропакет бо лабаҳоиш кабутакай. нигоҳ кунед чӣ хел меояд. ду тарафа мультирул,
пробегш 500 000, газ евро 4, кондиционерш кор мекуна, монитор. бародаро, срочно якада пул дар кора, нархш 49 000 сомон. номеро яка поёни видео дар описании ҳастай, ҳатман занг бизанен, бо савдо муомила дора. номеро яка поёни видео дастай. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе, любителои мерседес GLK. солиш 2009 7 моҳа, ҳуҷҷатош 5 моҳи дига то ахири сола ҳуҷҷат таъинровка дора, утилизатсия пожизнӣ. таъинровкаша бинед 100%. гарени мошинча компактни, гарени хушбака, моторш 3.5, солиш 2009 7 моҳа, 2010 мешава, хел мешава ба фикрам. 4 диска балонш пачка, задни клуштелоша бинед, спортивния. ҳолати мошина бинед, 4 диска балонш нав. дискои разношироки, ҳолати салони мошин бо чихол партуфтаган, салонш кожаи сиёҳ, потолок полни панорама. бо ина қафоша бинед, телевизор дора бародаро. 4 реза электропакет, кондиционерш кор мекунад, ду тарафа мультирул, пробегша дар описании менависонем, коробка автомат, монитори калон, калид рибка, кадон да винко дар кора, ина винкодаш бародаро. скаменко лифтай, нархша срочно якада пул дар кош дага, нархш 99 000 сомон. кам тараки дига савдо муомила мешава. номеро яка поёни видео да мешавад дар описании, ҳатман занг занен, хитон савдо муомила кунед. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе, мошини арзон мегуфтен, мошини арзон мегуфтен. ина мошини арзон бародаро, Hyundai Tucson, ҳама каса лайк ҳамоне, нарха гӯш кунед, гӯшотон меҷунба бародаро, ихе нарх вабше да ягон сайд нест. 52 000 сомон, срочни якада пул дар кош дага, ба ҳамин хотир мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар ҳамин муҳикаи моҳай. биёен ай пеш, бо кам тараки дига савдо муомила мешава. растамочка утилизатсия надора бародаро. Hyundai Tucson, солиш 2015, моторш 1.6 турбо. ҳолати мошина бинен, ҳолати диска балонош нав, ҳолати салони мошин, салон кожа, боло да люки дига дора, боло тоза, потолокаш, ду дари пеш безключевой доступ, 4 дар электропакет, ду тарафа мультирул, коробка автомат, старт-стоп. ина хай читон мефора бародаро. 52 000 сомон. монитори раднои худаш, кондиционерш кор мекуна, мошин 100%. ягон проблема надора, хайнам беруна камак кор дора бародаро. нархш 52 000 сомон. кам тараки дига савдо муомила мешава. номероро ма поёни видео да мемонам, ҳатман занг бизанен, бо хитон савдо муомила кунед.